Adom TV Badwam na o no aseda ya odia ya de news na wie sese na eje krato ketewa yi bayi ya du so na de bon krata na fe online stories no ti be free hakura makatro se wan tehwe kura no wo de tie de wo pepesi ni ne online na wo pia bonten a bibi ebesi no o me ba na sese so atiase no de ya na ye unyo obi aye politics ya mpa ba news ene pepesi no me ade ne de ya japre ne tietie bi o ma hine kwabna sante e wa ha se be na no peye mo ache oh ma jesu na ho ye o nyankopon ado na dom boko na me ho de nsu no gusu to nti na ai no me hu ti e mo se mi si ha na ba bia ti mo tina ba bia ho ya ba bia nua ebu afa so nsu mu na won se jagu nye ba bia bu nua na gusa adane dan ko an na fe mu nyame amadom na mu sisi mu fie so a mo ma nua ne grass emra bra ho you know mo de mo for the pavement blocks inside na mane one tiles no obeko obi fie wa hihya ama no wo ho nyina wa hihye ba bia no adua ba akokresi so anti be nyensunsu so enye papa aja se e wo ho no nti mesre pia onyame ya na dom o de sisen kakra bi 2 bedroom a ma huni nyina anye nwura ze me se odumi ho a ekire ho nyina mankan meko nkruma jeni de aboa ne se me next door guy no ono so de oye efu ankasa anti ebro ne sa no mane mano me nyentete ni o ba bode meko kaze mankan ni za mane ehia ti monji break kakra nya se ba bia ne the tiles na awasa hosa mo so amode tiles afafa mo bathroom no ye o de fa bathroom nya de slippery no and obeti ahwe mesremo a mo hwehwe anim a wafe de yesua ama na tra no tiles no de fa e form na e danso from de fam ban no you ko fa trotru bo na won de won wabusu na eri gam na waji woni so bathroom so ahwe ase da on fie mu a oni pedua ne back bi yesremo a mama money na wo it's very very important very important eti nsema wo do akoso de oboka atem de brema ehokọ na akọ ejuada ejuada is 6th of November adaje ni hokra afise afena Ghana ye parties mienu no the NDC and then the MPP ometimeyi wona ebedi wona nim kan in fact NDC ne di kan and MPP ato aso other political parties no omoso omoyi omo de ba ko ne LPG apalu oko aka PNC ni CPP ana PPP de say eni obi hey papa ko simbi acho anyway how okay them kazi ana PPP ana ekuadonko obeba baka na atofo oni yi bia onu akode bia aba jobo ko oni yi bia say o yi azu ni na o mo nko yi o afia wa gba ni o si shum na tu baby yes yi the party na film oba yi film this year the next year na me adba ye hwe ni say bia parties be ensun bi ebetimi go independent say independent movement Alan Kojo Chema no ho na da say we 2 ones bi o ho dada and I say billboards so na nam krom na the next generational gen the bobo akaka ni pande kaka moto bi I billboards no and also onipa ko no we nyanim enche bia na so wasam aba it's going to be interesting ahead na we Ghana ni so aboabo ho say o do kokromoti no nya wano o do kokromoti no e be ye de sefata you know nti hwanim and 6 November ye do kwa kopem 9:30 enso ye say 9 pepepe mula esesa o shebre na afi ye de pensim mu abro na ye de ye ahosepen agokansie ni apomuden common need asemidika ye de nyina aka abomu di abro fi am kwa di ka hye nkran odi ka ka cho de nti esese wo se ene no obeda nyamiase is very important ye ba ye kasa dodoro nyina afa pem ne kwa onyame ye da nase anya hwe kra no utwa oni hwe wiase bebrea kiki bisisi won o my Ghana de onyame adom ye da so enjoy your peace it's important don't underestimate and don't undervalue the relevance of asumdwe na yenya no minya waye na emusu ntia ko bi nya Ghana ye say the ezi enye obi aye no ye nso bi nya ye nti asumdwe de yen pre se e be koso abon ban a bibia ntiminsi na before papers no mo ma ya na yetiefo no ya hwefo ase okay weekend mo ya de election headquarters yep omo ya adwuma no ma no ya kono the whole Ghana no kroye baako mo amo Canada na me de bi to so mo cover MPP presidential election no ma no ye fe ya kono till mampani abedi akire a ye yi no se Franka Tuni e kasa wi ansa ne ye pon ti ye da mo ase amononefo
mo hwe from head to toe mo hwe ni nyina ye sponsors ni team no multimedia team no a omo eyeye no eda mo nyina ase eda mo ase papa nti eno ane yaye no sa ha ya election headquarters ne de edu abato ho bibia mu a no fidie ne da ha enye election ko a bibia won century mu no aha eyo headquarters multimedia muni mi etumi eda mo ase eyo mo nso ene mo aye nsanti ebekoso ni asomo panso eda mo ase kwa Daily Guide say Baumia leads MPP grab 61.47% votes. Nimfo you need the hands on Ghana man paying His Excellency Nana Danko Akufo-Addo and the party chairman of the MPP era Stephen Team and so awansi. Man paying Sakasa say 432-kilometer road in Volta unprecedented also co Volta region of Framantem Ekwan Hodua Nabaye no ibin sida nti ade say one who say obon homodin titu eba Framantem. I have my own vision. MPP flag bearer, Dr. Mahmoud Baumia, the vice president of the country, now the leader of the new patriotic party. And I can say, Mianka Samenamo, Momoniswa de Hundedo. Minim de me pe, ne de me bam, pesemiye. Inti Ghana for Munti, na Munti Masimi. Ye offer Inuya Bema, a member of parliament, a year era Quasin, Jachi Quasin, and ne Ninsema Hodua, a danosaur court no. Ono esa etusa na mono court enne. Afe former Kolebu CEO brings relief to patients. Dr. Anya ono de debia da na nyume die de eso ani bro sokora otu anamo ye di sopa el Kolebu odi akoye omado ekese pa. The publisher, the Ghanaian publisher say elections was free and transparent. A compreko Kennedy Japan and ono so dia to just say abaye kotu MPP for aba omkotu ye die bibia mu da ofan SCBA enim. Big one, per Dahanim say. I have my own vision and priorities. Dr. Mahmoud Baumia, and I can say now here at Chia, oh yeah, and also at Chia strong. The Ghanaian Times. Almost all the papers are talking about MPP about to a quarter. MPP decides is Dr. Baumia as flag bearer of MPP for 2024 general elections, and in Cheho Baby Wasadia Famo, I will be my own man in government. Vice President declares as he picks up baton to lead NPP. Afei, any also the Ghanaian Times will say Nungwa still invites homeowners on Ajiri Ghana, Botem and lands to regularize documents following Supreme Court ruling. Tiwa war asasi bia and also Japadi bia war a year Botem Ajiri Ghana in Sassuno. Nungwa Nana mo say Bomodia Nabra wonim no mo hwe no mo fa ne ngwa kwam na bia ntimi koka mama ze ene de court to battle Supreme Court ashe say one na real owners of that land. The final double cartel and BVA or say MPP can never be tagged as an account party. Justin Kodia, lawyer, general secretary, MPP also this answer was a nipa do na nam na MPP there account for party and names are mbekana na also na dwinchira or the no. After over any man say Greater Accra Regional Minister Henry Korte the info you ha shortcut for agenda 111 hospital in Adentan municipality and also in Chefa one say nana do koso kasa unprecedented akwan hodo akoso Framantem. Oba online is the fear they go through quickly now for that we and adomonline.com now John Dumelo throws Lydia Hassan after about years defeat in Ayawaso West Wogon. It's your one some no NDC host vigil to celebrate the life of Lay Sherry Aite. Mame Sherry Aite ono enyan baby okro ayen kaidum de amano. I've done my best. Ye de brem news in mampani ena kasewaye na de aka no ojama Baumia mampani abede achi na nkunim otimia bono homoden na nkunim dia won dia 2024 election no so 1 week observance for late Akoto Ampao held in Accra. Ora ana lawyer so a lawyer when yan baby ekro no ya no 1 weekend so na fe said there news no so te ne de Obokrat ada baye mampani Adom Akufo-Addo se wo hwe aban ahodo abanyina de a wo voter region kwan ho nsempa de MPP aban ono mampani Akufo-Addo de animo no waye kwan dodo pa e wo voter region nti kwabra nyina no so na ye fancy